Matongoretio ni mwandiki munene kiama-ini kia aruti wira Kotu Francis Atwoli, mubunge wa Laikipia irathiro Mwangi wa Kiunjuri na muteithĩrĩria wa President Ruto Faruk Kibet atongoria moretie Gachagua atige kuhunjia ukabira. Na ndio nikasema juzi Jumatatu, Faruk, ni lazima tuwe na watu wa kushika watu. Kama mtu mmoja anataka kupeleka watu kwa vifo au arrested, because hii sheria iko katika sheria zetu. Bei ya ukabila ni chuki. Bei ya ukabila ni chuki na inaleta fitina katika nchi yetu ya Kenya. Atongoria makihinyĩrĩria thogora wa ukabira ni uharaganitie mabũrũri matiganĩte gũkũ makiuga matigwĩtĩkĩra bũrũri gwĩkora hatĩka-inĩ ĩyo. Wengi wamekimbia wako Egypt, wengine wameenda North Africa, wengine wameenda Ulaya. Na shida ikitokea kwa nchi yoyote ni watoto, wa mama na wafanyikazi ndio wanaumia. Na hatuwezi kukubali hiyo hapa. Kenya haiwezi kuwa mtu mmoja. Kenya ni ya sisi wote. Kenya inatutoshelesha sisi wote. Kwa hivyo yale yanaendelea huko mbele itaendelea. Sisi tutaendelea kukaa kwa serikali ya William Samuel Ruto. Bei ya ukabila ni mbegu ambaye baba askofu mnafaa kujitokeza mapema na kulaani. Oho makihinyĩrĩria kuga kĩrĩma-inĩ kĩa andũ othe na rĩrĩa mwaria ũmwe aria kuma kĩrĩma-inĩ ti kuga nĩ aikari othe a kĩrĩma mararia. Sisi mahali natoka tunataka kuungana na Wakenya wengine, jamii zote ziungane. Kenya haiwezi kuwa kabila moja. Kenya haiwezi kuwa mtu moja. Kenya ni ya sisi wote. Ndeto ĩno yũkĩte rĩrĩ munini wa president athiĩte na mbere gũcera matũra matiganĩte ma kĩrĩma agĩtetera mũrũgamo wake wa gũkorwo arĩ thirikari-inĩ.